जंगी बुतगा इश्की बुतगा या खुजा भी जिंदे मामलाती बुता तो आए शेर रंगा बयान कोता और मल्लुका सुरूर वशी दाता और हमें दास्तान हमें किस्सा मुख्तलिफ सीनक व सीनक देमा अहाँ बुतगा मैं तारीख जो बुतगा पर से कि मैं तारीख के बुनजे चा क्लासिकल शायरियाँ हैं और बाज़ क्लासिकल शायरिया 5वीं कर छाकरे दौर सरपत भी बाज़ चाइशिया 12वीं सदी नेम का कारी बल्कि गेश्तर पोलकार निर्देशन के छाकरे ज़माने का या रंदुल्ला शार या 5वीं करना ये दास्तान देमात का आनी शेमरिद भी रंदुल्ला शारनी वाक़या भी या शहदाद मन्नाज़ भी या लल्ला उरानाज़ भी गेश्तर दास्तान और तो ईशानी गालवार ज़ुबान गेश्तर रुद्रत की गालवार और बरकती हम हस्तेंगू भले गेश्तर माओ भी तो ये दास्तान है तो का मीर कंबरे शायरी हो आइए जंग दास्तान में भी या बालाज गोरगेजे में भी ये वजद कर लेगी भले द्रोहिनी में पुश्ता तारीखी हस्ते अमा ज़माने के ज़िक्र हस्ते अमा वहद ज़िक्र हस्ते वो कई मिन्नत दिमाग का अमा पहलवाना नहीं अमा शायरानी कि अहाँ गुश्तगाम मजलिस खूबसूरत को तक पता हनी शागिर्द वहाँ या ईद के मर्दमा याद को तक पता अहाँ देमा बरां को तक और ये बिस्तुमी करना नूबे बलूच तारीख ने बिश्ता बुता पता अंग्रेज़ा कार को था फुलकारी इस तरह तो मकसद इसी कि मैं बुनजे हमेशा मरुच में इसी तरह बेस करें मैं गुमा एक वाजे गुमा साड़ी तो वाजा उतिकान वशत के मराकशा तबे जुटे उतिकान वत नबिश्तकारी मुहर्रके मुहक्के पोलकारी हम हस्ते तो माँ ये चीज़ें जान लूटें कि मैं पहलवाना नहीं बलूची शायरी या क्लासिकल शायरी देमा भरगा शानी चिच्चू किरदार होता वजह होती सब अंशों के गप्पाए तंग कि मैं तारीख भी तो कि मैं समाज ज़िक्र हम चा में शायरिया च ज़ाहिर मैं हालात और जावर चा हमेशा ज़ाहिर नु टेक्सटी द्रोशुमा या नविश्ते द्रोशुमात का बले सारी शेर रंगा देमा हाँ मुत्तगा रवा मुत्तगा तो ये खजाना या इसी अहमियत बाबत अच्छी विषय जी जी डॉक्टर साहब अच्छा बलूच माडी का हिस्ट्री भी तारीख भी तो या म्यूजिक भी ना या शायरी कुछ तार भी ये दुरुस्त कैसे पालवाना वो भी साहब जेमला चले गए माने की गोरा इन रिटर्न यानी लिखते की चीज है न बीता अगर हानि लिख की चीज है मनी ख्याला हमें 7 साल या ज्यादा 1.5 साल शायद लिखते की चीज हालात है ना मौलाना लिखता है हाँ मतलब दौर भी देखो तो एमफिल को था या पीएचडी को था ना हमारा मौलाना का मदरसा है वंती ये हमारा मौलाना नहीं चीज़ें लिखते की पश कब था मतलब पाजुल शहरा ने सर एक पहलवाना मारा गोश्त है पंचेक ना बल्कि ना या कासम भी बम पुश्ती भी मुल्ला इस्माइल है शोला ने वो कास का हंसता लाते ना बुनियादी चीज़ें कि देमात का अवली अगर की बूशी के अवली गुशिंदा या क्लासिकल शेर क्या शुरू होता बोल कहें शोला ने और बुंदत्तर शहरा चबे तो दिल्ली आएगा तो फिलान वगैरह वगैरह भाई हिस्ट्री ये हमेशा घूमित है ने इसी तो का मैं दवा चीज माना ना तारीख मतलब अगर गुलखाना लिखता इस तरह आगे बोल से हूँ नहीं बुत्ते हाँ हाथुराम अगर लिखता मर्ची कैसे मैं संगत प्रोफेसर हमीद साहब हैं डॉक्टर शान मरी है फारूक बलूच है ये चीज़ जास्ता हमें हमेशा कंटिन्यू होता देखिए नो की चीज़ें जास्ता नकब था नो के रिसर्च फैलाने ठीक है ना भले मनी जैन ये मामला दुरुस्त है सिर्फ 2 मर्दमा चीज़ जानते दिलवडी का एक कार होता या कि बशीर बलूर साहब भी था गुवार रेडियो पाकिस्तान का आरा भी था मैं ताल्लुक मदरसे के तौर बताएं दोमी के से गुड़ा फकीर शाह है फकीर शाह मोल्ला फादुल्ला चबे ताकि आदि द्रोह मड्डी जंगन कैसी जुदा रज़मी शायरी फलाना अशका ये द्रो गुड़ फकीर शाह है बाज जोन मतरगेश जिसके शरफदार है उसको को चारों का या ओश थे ओशता पद पदा मजलिसा देमा बरे जी शरफदार यकरंदी पदा वशत के शरफदार उसको को चारों का माँ मरुचि मौजूद सरा गप जगह कि मैं किरा मस्बत रवैया या इखलाकियात चिच्चो गुंजाइश है मैं चागिर्द तो का माँ बाज़ चीज़ां प्रामोश करें कसी कमेंट करें
زبان کنه تو زبان سره نوشته یا وتی جندے بہرا فائدہ جنے دنیا ای اثرات چچو کا اینم کا میں دلگوش نیشنے میں مقصد واض و نصیحت نہیں بلے ما وتی واسطہ سوال پیدا کریں کہ میں وتی جندے رویہ انتو کا ہم جوانی تبدیلی پیارے پرچہ کہ مستر درجہ و حیثیت دنیا تو کا ہو آخرت اخلاقیات ہے کہ انسانیت ہے کہ انسان ہے یا بنی آدم بارہا جوانی رویہ وہ دنیا تو کا میں گڈی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں گپ اس طرح زور داتا کہ مردوں میں تعلقات چیچو زیادہ اہم عبادت وتی جگہ آہنگی تعلق ڈائریکٹ اللہ آئیں گو بلے گو مردوں آگوں تی رویہ تی مزاج تی کردار چیچو اہم ہے ایسا کلمے ای بابتا ما جس بحث کنے میں مقصد واضح نصیحت نے ما زانا لوٹے اوتی صاحب میں مروچی کی مرا کہ شاید دو مہمان ساڑیاں تو آجا اوتی صاحب ما ساریا فجار کنائن اور ڈاکٹر مقبول گوما ساڑیاں ڈاکٹر مقبول صاحب وشد کے مرا کہ شاہ تبے جوڑیں خیر وشے بندہ تھا ما ڈاکٹر صاحب تین نہیں مگر روئیں پرچے کہ ما اوتی صاحبہ سوالی کو کہ میں رویہ نہیں تو کا اخلاقی رویہ چیچو علمی ہے پرچہ کہ یہ میں مادی مشتری ملکاں بچارے کیا ہنی تو کا ہمارا رویہ استن دروگ نہ بندہ تی زبان سرا وشتا اور انسان بارہ فکر مندہ مانے ہوشی کہ ہنی آبادی سجا ہی وڑی بلے مجموعی طور ایک رویہ ہستے چھمے مزاجہ چی چھمے معاشرہ چی بعض فرق کی اور لتے شتگاں یا شما وط شتگے یورپی ملکاں یا دیگے ملکاں تو کا یہ ہستا تو یہ معاملات اچھے وڑ گندے کہ آخر میں تربیت ماحول انوائرمنٹ سبب ہے یا انچی حالات ہو غریبی اور نفسا نفسی اور تکلیف ہم چیز زیادہ ہیں کہ مردوں سے سلفہ در نے یہ بات اچھی ہوشے جی اور بالکل گپتی تو یہ تو ایک حقیقت ہے جی کہ انسان ہوتی لوگا درا ہوتی ماولا ہوتی دفتر ماولا ہوتی اسکول ماولا یا انچین درا وقت ہوتی پکنک رہا ایک دورہ ماحول اشتی یہ لکھا تو انفارچونیٹلی لوگام کے گندے کہ میں سانین چکنت ایک استین موبائل دستیں شانی تو اما کے پابندی ایج وائز عمر مطابق جنک بھی تگنت آن فالو نہ کنا نو یا کہ درہ ملکن لکھو کہ بھئی 17 پلس سن 3 پلس سن 7 پلس ایجن نو ما یا کہ ارگوشم میں کہ بھئی 7 پلس سن بس میں مخلوق ذہن کہت شاید آ سیکشول پوائنٹ آف ویو اج گوشا گئی جی جی کہ بات دنی ورنہ نے تی ای کانٹینٹ آن ای ایڈلٹ کانٹینٹ ان تشن یال مکہ آکیس تی ایکچول برین کیفیت گندیت جی کہ بابا ادا وائلنس شو بیت نگین تی دنی 7 سال انترا تی وائلنس تا آڈل ایڈاپٹ کتا نکن ہے جی جی تی ما تگوڑا والا امارل کیس تاہم وائلنس والا تی طبیعت جوڑا بیت تو ای یک پابندی میں ایریا نہیں جی ارکا سے بس ایڈلٹ کانٹینٹ ہم یال کنگن وائلنس ہم 5 سال چکے ما دماغ ڈیویلپ بیت نگن جی تو ایشم تی بیہیویر دیما کتا زنڈ بے آتی بیہیویر ظاہر کن جی جی دومی کی تانچو گوشت کہ بھئی لوگ تھا وقت مرس میں ٹینشن یا ریسپانسبلٹی زیادہ لوگ خرچ پورا نہ بیتنے گا ماں تپیت چڑھ جگڑ کنا گئے جنجال بازن ای شہری جنجالانیم اثر بیہیویر چکا کہت کہ استولا مردم انچو گندگ ماں تپیت جگڑا بچوں کو منچو چیئے کنند او دا ار یکی در ملکانا بگئی بیہیویر نے ار کسی کمرے جتائیں اذا کل وقت حالات انچو یک کمرے تاند آنو ار ڈولی زاو بدے بس کسارینو مما ڈولی لکند نو دھرا کے بروے دھرا ماحول انچنن کیست زاو بدا ماحولین تو ای شاش کیس میں بیہیویر وقت انچو ڈیویلپ بیت نیچرلی گپی نا کہ ہر شے شی یک شے اکی شے تا تو اما شے درک ہمارا رویہ جوڑ بھی ہو اور یہ تو نہیں مردم اسی منی شے چے کتا خواہش تو کسی ہیں کہ منی زاگ تمیزدار بھی جوانی کردار مالک بھی لیکن آت تو یک روچہ نہیں تے خود تی مچہ انوائرومنٹ ماحول چکے دفترہ بروے دفترہ ای وڈی سچویشن ان تو ای کیست علمیہ اردو کنڈا ہستے میں گورنمنٹ پوائنٹ آف ویو ایشم کیست اما سہولت نیند گما اما درا کے گوشے لئے میدان نیند ٹھیک ہے نا سہولت نیند ایکسرسائز جیمز وغیرہ ایشے نیند کہ آ انسان صحت مند مصروفیت ایرکن تو ناتا والا مردم وقت انچین محفلہ نہ بروت اوٹل یا کپیت یا انچین ایکٹیویٹیز نبی کی آئے بیہیویر میں اوورال بیہیویر چکا اثر کن تو ایک یست یک طرفہ نہیں گورنمنٹوں باید سوچ جن
اور چکے جنجالن تا جنجالن حل چین عام حل کنک لوٹی تو یہ کل کی بنگ گڑا انشاءاللہ یہ ششکستے میں بیہیویرم بہتر ہے باجول جی ادھی صاحب تو چے سرپت بے کہ مطلب مانوشیں کہ درو یورپین ملک درست شرع آنی درست رویہ پوزیٹیو بلیشیں کہ آنی مجموع طورا آئین چو نیگیٹیویٹی نیک کچھو میں معاشرہ تو کاستے ہیں لچی اونا ٹگی ردیاگ تو آئیے سواب بشیں کہ میں کر رہا جنجال زیادہ ہاں میں اما معاشری تربیت ہمیں بڑا جوڑ بودتا تو وطی تھی خیال چی بودتا کم ماں شیز طرح مثال ہے جاپان مرسی کجا اس ٹیکنالوجی والا ہے سر جاپان آج چائلڈ ہوڈ کہتے ہیں اسکول چائلڈ ہوڈ کہتے ہیں کیئر ہاسپٹل جاگا بغیر تاکہ پانچویں جماعت تک سر ونڈو صرف اخلاقیات آنے نا اخلاقیات آنے نا یعنی پانچویں جماعت تک صرف اخلاقیات آنے نا آئے ٹھیک ہے نا تو ہمیں واسطہ مرچی آئی رویہ پوری دنیا چھے دیمش تھا مادی ترقی ہم کو تھا بلے اخلاقیات والا یک کروڑ کلدار جاپان اگر ایدا کھپی ہر کس گوزی بلا یہ چست نہ کھا اگر چست سیکھے وہ رو پولیس اسٹیشن جانتی ٹھیک ہے نا اچھا پتا مئی گورا پرابلم ہے کہ ہر کس کے چینچو دروگ واسط کا چینچو چالاکی کو تکا چینچو نر کو تکا آگر روزہ لائکی مرد ہے سر بتا ہے بلے مطلب ایجوکیشن حوالہ ہے ڈاکٹر صاحب نے استطاعو نے استے گوشی what is the meaning of education گوشی ایجوکیشن change the behavior of people in positive sense سر ہے نا تو وقت کی یونیورسٹی آ رہا ہے مطلب میں وقت نوٹ کتا ہے ایف ای سی ایچ رہا تو وقت یونیورسٹی انٹر ہوئے 5-6 ماہ بعد تب سے تیوتی تو کا چینج ہے کہ طرح یہ پری ماحول ہی رسی اور پڑھا لکھا کیسے طرح گیدرنگ سنگت میں تو لہذا تی تو کا ہم چینج کے بلے تربیت اولی جاگہ تی کیسے تی لوگ ہیں تی ماس پیس تی استاد مہمانی کے آئیے چھوگ مطلب ہے کہ ریسیو کرنے گی آئیے کو چھوگ گپ کرنے گی فلان وغیرہ یہ لوگ تو کا طرح یہ کیسے چیا گوشن تھے یا ہمیں پیسرا کما گپ جا کلاسیکل شاعری تو کا ساری چیز آستا نا سر پتہ ہے نا مطلب پازل کسی کے یہ دنیا آلودگی تحقیق داری ظاہر مار نوش کا حلوہ یکی نیش دیگر 100,000 سر پتہ ہے نا مطلب تی ہما ویلیوز باشی کچھ ہیں بعد مپرشا تی مہمان نوازی تی فلان یکی دوم گا خیالدار رواداری سر یکی گیسی بند آزمان گیس کیسے در کھوڑل بیتا گیسی بندگی بیتا سیری بیتا ہر چی بیتا درو مشترکہ دوستانی اواریہ کمکانگا چی اکار بیتا مردوں زر انچو مدرسے بجر ہے نبیتا نا کار درو یہ دیگر آدھگر سنگت مانگتا یا کتگ مراتا ناخذت قدن وغیرہ ٹھیک ہے تو اولی چیز کی مانگشا یکی تو کا بھی کیسے بیہیویئر ہے تو یہ ایٹیٹیوڈ ہے نا بیہیویئر ہے اور ایک بطل ہے بلوچی اسی کے آپریشن نر میں زامی نبور ہے واقعی آپریشن زامی مطلب زامی نبور ہے اچھا گوشی زام ٹاپ واش بھی پہلے زبان ٹاپ واش لے یہ تو رویہ تو کا ہے یا چی جینیٹک ہے مستے بل چونا یا مردمی کے آئی تو کا اخلاقیات تھا مردمی کا آئی تو کا پازیٹیو بیہیویئر یا پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہستی ہر جگہ برو آئی کار کیسے گٹ نوی دکان رو اگر کیسے مارکیٹ رو اگر گسی رو ایز مہمان تو آیا عزت احترام رسی پرچے کے زبان شیرین کلات گیرین تو زبان کی شیرین بھی یہ کئی کتاب ہے تو دیل کارنیگی ہے نا ترجمہ کو شاہ اردو تو کا نام ہے میٹھے بول میں جادو ہے ٹھیک ہے نا میٹھے بول میں جادو ہم سے کہ تو وقت شرکین زبان یہ گپ جنے تو رویہ کے شہر پازیٹیو بھی دیو مردوں طرح ریسپانس دا طرح کیسے ویلکم کا جی ڈاکٹر صاحب تو وقت میڈیکل ڈاکٹر ہے مطلب یک جبلتی انسان فطرت آئیں اب فزیکلی یا جینیٹک سے فزیکلی ہستے یک جبلتی انوائرمنٹ وجائیں یا ماحول وجائیں یا قانون ڈسپلن لوگے تو کم تو کم یا معاشرے تو کم تو کم سزا و جزا یا اصول و رہبان تو کم تو دوئینا چھوڑ گیشی نے کہ اثر قومی زیادہ ہیں
یا قومی کنٹریبیوشن زیادہ ہیں جینیٹک اور فزیکلی طرح بائی برتھ گونے یہ اسی اثر زیادہ ہیں جبلت نیچر تو قبل بعض مردوں کو کہ مردوں کے پیدا بھی اور فرشتے جو پدا آئیے ماحول آئیے اثر آئیے تربیت آئیے جبلتا چینج کا شرک کا یا بد کا تو میڈیکلی حساب جبلتا اور جینیٹکا اور انوائرمنٹ درمیان مقابلہ چوں کریں جی سر یہ گپ پیشن جینیٹک نو ڈاؤٹ کنٹریبیوٹ تو کان ٹھیک ہے نہ کہ بابا یہ وجہ کہ خاموش ان طبیعت مردوں میں بھائی یہ ماں تو پیتن چوتن یا پیتی ہمیں وڑت یہ شیطانی طبیعتیں بھی شیطان طبیعت کسی وجہ پیتن چو ہمیں وڑت لیکن انوائرمنٹ ہمارے میں اثرداری کیا کنٹینیوس گرتگونی انسان اب کنٹینیوس پریشر ہے کنٹینیوس پریشر میں تیکیس کردار آپ دیمک ہے مثال کے طور پر چونا ماگوں گشم کے چین مہمانداری ان بھائی ارکت بشی کہ مہمان ہمارے لوگ کہتے آئے رحمت ہیں لیکن نین میں ٹرینڈ انچنن کی ارکس دلا ہوتی ہی نبا مہمان میت جوان ہیں وجہ سے وجہ تھی انوائرمنٹ تی معاملات ہم زیادہ